da ka jingmi kerteng jengki arngut ki MDC kaki agency bani simenta hakani ka election siteng samoy namor kaneng bat namo plang constituency u chief executive member ka khasil autonomous district council uba titas khan ula ai ka jingket bok ket yang ikini ki arngut ki MDC bakan thop uba penya sing CM uba deu chairman ka council pat uba lamprang bla uba deu leader opposition kajulong garukom hiba ki MDC kiba ngampat tip ki kita ki arngut ki way dengan atip tu way dengan empat tip officially te lada kalong manu kajulong garukom ba sisin balalong MDC hang ni kajudan ni kajing sengo kwa kajing mde kajing kwa jong tu la ni kadon kajing kwa jong ki pai ba ru namar ba balalong MDC pai ba ki mi tiru banya long ni tengah sengo ban aiman sim ni yanu lada long manu ru ya aiman sim ni ngikit bok kit wiang ni ba upai ba un ibet ki ba kin syajit kum kinomi khmat bahkan long gajing kemen yang itu lada ngiyo ki MDC ki balong ru kum ki MDC nama kum balong mentar ngidon ki MDC balong lang kum ki MDC tin rekat bakap kaan keempat khang te kidang lai ban ya le te le sil sya adalah amen ni schedule te ka kansa mi kaan ba u balong MDC unum la ban le MLA bu balong MLA ru unum mela MDC ke bumut do wele MDC do wele MLA ru kamu hak resign no kuwi ka konfidensi kan syong bai haki kartong ki pakumno bang yo ki banya khun la dang yo ki kartong ki ka julong tahi aba ki kartong ki bakhlan ki job re da bi pha pada do kartong betelot silong bai kumta ka election ta kalong kumta ka syong haki kartong ki ya mentang impat ya keren kum ke parti ngindang ya syong kandon ke jika kenduk sibit jongki nong ya lambat kum juk jongki MDC banyak keren halu ke by election hagi lai teliki konstitusi te ya kejing ya ki kertong ki ladon ni ki bangi la ya keren tambah ya mentang impat finalize ni kembang apa bakai NPP berka kongres kira sih mereka bikin peniang habaro ngai tiliki konstituensi. Karena kalian jong ke UDP kan peniang habaro lain ni tang kedo kan tiliki seat ki ko mangala ong mentan ba ia kajing peniang dai. Kalak banong ar, kalak banong lai, kalak banong kawe ru tenre ya mentang empat ya finalize ngindang ya syong sibin ngatarai ngin saya lai sibin ban ong ban penjenjar ban pensuk inu maka election ke election te ka officially berobor ka set long kum tahi baka election commission ka jaipur si benai te ka julong pat ka rukom baki kertong ki balamut hi ban yele pat kila de pengkharek lupa ya ladi ya hoi kala ban long kendiat ka jing kloi na ka liang ki ban yele na ka mau plang namar ba ka jing klat jong MLA kalong dangsian tile se kala kham kloi tenre kapor pat kam syashu namar ba pitip ba ka general election pat kan long tang ha ka arpulai kemud ha benai ba arpulai kala long ke generation telada kimpen kloi pat kam don jingmut su i kata ka ba election ru namar ba kibaniale lada ibu haduk la syam senam lani kibu aduk benai pakat ar na dia baringkong kamu kala slap palat tengah tharai kala syubiang hi tengah tharai ki pai bar ki menunda wat kinum da khami lan PA ki kartong bakin dapoi haman bisnong tenre ku menta pangidon ki lat pathai ku bor ngidon ki social media ngidon ki we pat ki teknologi ki bale se wal ada kartong umla ban poi ki la ban poi haki tendong skor dan ni haki tengkong yeng jong ki voters jong ketua konstituensi.